Hi guys, good afternoon. Kuhana atia ni muhoko wakwa ati hare hothe muri mumenyereiro ni Ngai. Tata wanyu wa ngogo ni acokereria ringi muthenya wa muthi na ni ndamunyita ugeni o hare hothe urathikiriria, o hare hothe uranumirira, o hare hothe urendorera, wiigwe wi handu hare hagirire. Ndimwiraga muona tata wa ngogo mukamenya maundu mothe mari sawa sawa, maundu mothe ni marore, maundu mothe ni mamenyerere. Na nikio ndoka nigetha tutuike agucira kwaraniria umuthi ndenda kwariria uhoro wake hihi ni uri wamenya ni kuri the most sweetest men in bed, arume aria mari murio muno hindiria mari haria ndamurano-ini, the sweetest men in bed. Ni kuri arume aria sweetest in bed, arume ni arume no ni kuri arume aria mari cama muno, na topic uguo niguo ndenda kwariria muthenya wa umuthi hihi ni arume ariku aya mari murio muno kana mari cama muno, the sweetest men in bed ni arume a muthemba uriku. Iyo niyo nderetire ndenda kwariria muthenya wa muthi, na ninjue gutire mutumia utangienda gucemania na mundurume ucio sweetest in bed, gutire mutumia utangienda gucemania na mundu ta ucio. Na nindiramenya haha andu ni mategeire amiri jaramba kuri andu aingi muno a Irene ni mategeire nigetha maigue the sweetest men in bed, ona arume haha ni mategeire nigetha mamenye mundurume ucio sweetest in bed akoragwo ahana atia kana akoragwo na qualities cihana atia. No itanambiriria oro ringi ni wanyu tata wa ngogo, na ndamunyita ugeni o haria hothe muri, muigwe mwe mucio, muigwe mwe haria hagirire. Na ngwira maita maingi uteithiro ungihota kuhe ni uriku, ni wa gwitikira gushare, kulike na gusubscribe thiini wa channel ya tata wa ngogo. Hinyaga kengere nigetha the moment da upload video ugakorwo uri wa mbere gukinyirwo niyo. Ucoke utengere kuria kwa YouTube o search Pendo TV. Pendo TV ndimurehagira ndumiri na njira cia githweri, koguo wona watengera ku maundu maria mothe jaragiriria ni ukumarakora ku ndiramari na njira ya githweri, ni tondu wa andu aria mataiguaga Gikuyu. Koguo wiigwe mucie na kuo witikire gushare, kulike na gusubscribe thiini wa channel ya Eunice Nyambura N. Na kuri mashabiki akwa othe haria hothe muri, mumenye ndi mwendete muno na ndi muhoyagira tondu haha nginyete ri ni inywe munginyetie haha. Koguo ri mwamukire ngatho ciakwa kuma gitinaini kia ngoro yakwa, na mumenye ati ndi mwendete na ndi muhoyagira muno. Karibuni sana, tutwarane hamwe. Njoke ndimuririkanie arume aria mwina thina wa libido, arume aria mwina thina wa erectile dysfunction, andu aria mena thina wa arthritis, mundu wina thina wa kindu gitagwo fibroids, urenda guthi gwika operation, ndukae gwika maundu macio. Arania na toto wa ngogo ni tondu wake, ni tondu kwina dawa cia maundu macio mothe. Grass International ni tumureheire dawa ira cikuota kuhurana na maundu macio mothe, na tikugererie ici ni dawa ciraruta wira, ni andu ingi mateithikite na Grass International. Na kuri ari othe magurite dawa kuma kuri na makanyandikira message, Ngai amurathime munamwike wega, na ndiramenya maundu ni magirire. Ni kuri macinyuite na makauga mambo iko sawa sawa. Koguo ici ti dawa cia kugereria, ici ni dawa cirahota kuruta wira. Karibuni sana, itikira igutwarana hamwe nani nigetha safarira yo muthi igie cama. Undu wa mbere wa arume aria mari murio in bed, the sweetest men in bed, those men are gentle. Ndiu kana ni uri wacemani na mundurume mwathi urire nake, mundu ucio ni rafu muno, ndendaga kumenya kana ni aragutihia, ndendaga kumenya feelings ciaku cihana atia, they are rough. Mundu ucio ona ndangienda gukorwo na time ya kuhutahutia ukuhambata wega, gukuprepare wega, ni mundu rough. Mundu ucio ni mundu selfish, areririra we hake guingira njigwe wega undire na wira nake. Ucio ni mundu ukoragwo ari rafu muno. Mundurume wothe sweet in bed na niramenya kiria arenda, mundu ucio akoragwo ari gentle. Atendira mathi na mwendwa wake, ni akoragwo akimenya mundu uyu ngumumenyere na njira ino, mundu uyu ngumufacirira na njira ino. Ni akoragwo akimenya mundu wakwa ingimuhutia haha ri ni ekuigua wega, ni akoragwo akimenya mundu wakwa ingi wa kumutwara ihenya ri ni ekuigua wega. No ni ukora mundu me uri rafu, wona aingira haria ekwamba agutwara ihenya ta ngari cia mira. Undu wa mbere no preparation, undu wa mbere wakere gutire gugucaira, undu wa gatatu ekaga ihenya ni toyu uratengera athi handu akorwo ena marathon. Na ndimuraga maita maingi ndamurano kana thico ndiendaga ihenya, yenda mundu urawika kahora, a very gentle man in bed. Ni kuri arume makorwo mari gentle in bed, ati mundu ucio nginya muhutirie wake wa mundu
agikuhutia ni uraigua arakuhutia very gentle ategwika ate gutihia kana ategwika kana ategukuham ti andu moka makuhutite mundu cio na matwara ni akuharanirie na matwara mundu cio akiingira ri ni aingira ari mundu rafu muno ni arekate ni aragutihia andu aya makorwo mari andu gentle muno agacoka agakorwo mundu uyu ri ndakoragwo na ihenya okaga kahora ageka undu wa kahora undu mukinyaniru ndakoragwo na ihenya ni kuri arume mokaga mena ihenya ringi muno ugoka urugirire mundu kogo ndukenda kumenya mundu kana ni ekuigwa wega na speed ngana ni uka accelerate speed yaku ngakuria atiriri hindi ndamurano ri speed ni yake andu mathia ku accelerate thie kahora mundu ni waku mwinake gutire kundu arathi take your time mutware kahora no henda wambire kumutwara ka ana ihenya ri mundu ona ni ariga gwati mundu urandwa na ihenya ugu no mundu uri na bata nani thiso ndiendaga ihenya ni uthie kahora thio facirire mundu waku thio umumenyereire na mundu uyu uri ni egwika ati ni egukena ni tondu wa wira uria ureka ati ni tondu wa wira uria uramurutira koguo ri first quality ya mundu me sweet in bed ri mundu ucio ni akoragwo ari gentle ndakoragwo ari mundu rough ni ahotaga kumenyerera mundu uria mena kioriri mundu wa kere wa mundu me sweet in bed mundu uyu ni endaga kumenya mundu wakwa ri atinda atia eno amenya ni kuri andu makorwo na relationship na mundu ndangikwarĩria akwaragiria o hindi ria arenda muhe hindi yo niguo mundu amenyaga atiri haiya na ndina mundu ikikati na mundu ingiariria kogo mundu mecio sweet in bed ri arume aria romantic in bed kana the most sweetest man in bed ri mundu cio ni ikaraga akiendaga kumenya mundu wakwa ri atinda atia mundu wakwa ri ni arire raji mundu wakwa ri okirire atia no aya wonaga ni mwagia ndugo na mundu ati mundu agakurira thimu hindi ria arenda muhe hindi mundu agakurira thimu hindi ria arenda kame ucio ti mundu sweet in bed tondu mundu sweet in bed no mwaka ukorwo wi mundu ki ukorwo wi mundu romantic at least kumenya mundu uria hana ukamwira gatugo twega ukamwaragiria wega ku ni kuonania you are even romantic in bed na mundu wa the romantic in bed ri akoragwo ari sweet tondu sweet na romantic ri cituonaga undu umwe no gutire hinde ni unginjira you are sweet in bed ndukahurira thimu unjurie hana atia ni wanina mweri utahurire thimu ni wanina ciumia igiri utahurire thimu hindi urabatara ni uguo urahurira thimu kanjira weko ni ngwendaga tuonane Waruinu na tuona nari undu wa mbere wamba kunjira ati na tutirigani ni ndenda uhe ni dramiss kogo mundu ucio ti mundu romantic in bed akwendaga hindi ria arenda ki hindi arenda muhe kana hindi ria arenda ukome nake koguo mundu romantic mundu me romantic ri ni mundu caring muno he so caring mundu wakwa ni urire mundu wakwa wina gathina mundu wakwa ni ukirire wega mundu wakwa ni uthire wira mundu wakwa ureigua ati ucio ni mundu caring muno na mundu wothe caring ri ni atumaga onote kwenda ri ukamwira ni ureka ati ukamwira ni urenda ni tondu wake ni tondu ni arakuguciriria ni tondu ni arenda kumenya how you are faring ni arenda kumenya how you are doing mundu wothe wikaga uguo ongikorwo ni wikaga uguo umenye you are the sweetest man in bed undu ucio ungi mundu mera sweet in bed they create vibes eno amenya ni kuri arume aboe kuma tari nginya vibes mundu boy kwathi nake urire ginyoke uri unake ri nige cia ucindeire nigetha njuke ngomani na mundu yani ndari na vibe aboe kanite oro uguo ni muthire gwikana aboe kanite ndari atie mamudi mudres mundu mewo the sweet ni akoragwo na vibes mundu uyu ri ni amenyaga uhoro wa gukiss mundu wake wega aga gukiss wega akumenyeri aga ukadol wega awikete akumenyereire yani this man knows how to handle you ni amenyaga uria agirio ni gwikate ni amenyaga uria agirio ni gukuhando ati ona no ukorwo wi murakaru no mundu uyu ri ni aramenya uria agirio ni gukuhando tondu ni kuri arume matenda kumenya kana wi murakaru kana kuri undu rakuhinyiriria kana kuri undu urandago mundu me wo the sweet in bed ni akoragwo akienda kumenya ni akoragwo agikati akienda kumenya what you are going through mundu me wo the sweet ni akoragwo akienda kumenya how you are feeling ona hindira mureka na hari mundu mecio ni
gukuria mundu wakwa Ndari uraigua atia Sweet uraigua atia mundu ucio ni mundu ki mundu ucio ni mundu wina to vibes no ti muthi haria muthi mukiranire tandu makuite ti mundu mwathiurire nake ni muboeka nundu kam yani mundu ni aragukiswega ni aragukandolu wega no ti uthi haria mwathi gwikana no wathi ofurite ndukamenya wekukanu na ndukamenya utari mukenu no ni urenda gwika mundu ungika mundu atia wina mamudi ndungika mundu wi moodless kogo haria ni ukorwo wikite ati ni ukorwo wi haririe na nikiona mutumia no anyitana na mundu mena aturerumagirira mundu mecio ni tondu waki ni tondu ni erona ni mundu uramukira ni mundu wina vibes ni mundu uramwikate ni mundu uramuhandle with care tondu mutumia enda ku handle with care handle mutumia wega with care kairetu kau handle wega mutumia akoragwo ni ihua na ihua ri oriro ngirigari no ringikorwo riana no ringikorwo riri ithaka we ni urenda ihua ithaka no ihua riri ndurahota kurika ati ndurahota kumimenyerera gutire kiega kiumaga kehega ona relationship ri nigetha uge na relationship njega ri kana nigetha ukorwo na mundu mwega ri you have to pay the what you have to pay the price ni tondu na relationship ri ona ndugu ni ri thogora kwoguo mundu uyu waku ri ongekorwo nenda gukorwo na ndamura no njega nake ri mundu mwiki ati mundu mumenyerere atumia twendaga tu kumenyerera oro hanini wonia mundu maundu maya mothe ri mundu ni igwa ngoro yake canjamukite no na mwathi haria ri ndwigieka gutindoke murutania thuruari mundu ucio ri onokoraga atari na thuruari agwetereire no riu ri ongikorwo mutumia aku ni aguthomire kana mundu aku ni aguthomire akamenya mitugo yaku ri ati ukaga murugirire mundu ndukamuhurira thimu umuria atiri watinda ati ni urire raji mundu ndukamuhurira thimu umwire atiri mundu wakwa ni ndirakumiss no wewe ndaga hinde urabatari uke wikite ati uke umurugirire gutire mutumia ukenagirira ndugu ya muthemba ucio kwoguo ri maundu ma ndataria mundume romantic akoragwo na tu quality tutu ndatariria murume tagarurira maundu maria ureka tagarurira mwikire waku wa maundu tambiria kuonia mundu waku kuonia mutumia we romantic ni kaundu kanini muno maundu ma ndatari ati besa marenda at least no hote gwika ati no hote kuma practice ona gutari na besa na wenda kuongerera ri mundume romantic ni aguragira mundu wake kaheo to mwaka ugure kaheo ka besa nyingi urakanya mutu kanini ugo mutwarire mwire mundu wako I appreciate you ni ndia ku appreciate tondu ni uheaga ni ndia ku appreciate tondu ni unyendete no uri wona wa boeka no gwo mundu anake ni weka te nie kuboeka na gwega hinde ciothe ri mutumia ri endaga kuigua na weka te na kuigua na kuirwo mwira ni umwendete mwira ni gwa appreciate mwira ni ndeciragia uhoro waku mutumia ungi mwira maundu macio nionaga mwe mundu mwega na akona mundu ona ndinake ni njuaga ngoro yakwa iganire gikeno giakwa ni kiganagira na mundu ona mwenake urire gutinde mukagiana nake ni tondu ni amenyaga mundu ri ndinake ni mundu mwega so you join that club of being the sweetest man in bed kogo tondu tu ndataririe ri ongikorwo ni weka tondu tu ri ni ndakwera thumbs up ni tondu wake ni tondu you are the sweetest man in bed you handle your partner with care na we utareka goguo ri tathi wambirie gwika tu maundu tu ri na wona wambirie gwika tu maundu tu ri maundu mothe ni mekwagirira oro ringi ndimurikani nie wanyu tata wa ngogo ndimurehagira tabarira mwaki na ndimuraga hatukaga guthoma nigetha tundu turia utarekaga ri wambirie gwika tu wambirie gututhoma oro ringi ndimuririkani gwitikira gushare like na gusubscribe thini wa channel ya tata wa ngogoyo ucoke utengere kuria kwa YouTube ucarani na Pendo TV iyo ndehaga ndumiri na njira ya githweri ushare like na subscribe joke ndimwira ati ni ndiracokereria boy cheli ramuria ngumuhangira until the last minute ne ndacokereria tatabarira ngi mwaki muno aria matarahota kugura dawa cia erectile dysfunction ri ni ngumwira kiria mwagirio ni kuhuthira nigetha mweke atia nigetha muhote kuhurana na thina ucio wa erectile dysfunction oro ringi ni ndimwendete muno na ni ndimuhoyagira tata wa ngogoyo shalom shalom shalom.